ka go harologana ga bone. Tautena Dr. Mokgweetsi Masisi a gakolola maloko a kereke ya Africa Gospel go obama ka tshosologo. Khamphane ya Debswana e itlama go rotloetsa bana ba basetsana go inaakanya le dithuto tsa boranyane le boitseanape. Fa setlhopha sa borre sa setšhaba sa golf se tsena dikgaisano tsa Region 5 kwa Zambia. Ntse ke go dumedisa motho wetso ke go amogelana ke bidiwa Reginald Richardson. Tautena Dr. Mokgweetsi Masisi o kgothaditse maloko a Africa Gospel Church go obama ka tshosologo mo Botswana. A re motheo wa lefatshe leno le tla ope fela yo nnang mo go lone go sala morago tumelo ya gagwe. Tautona o ne a etetse kereke e tlhamilweng ke morafe wa Bazezuru mono Gaborone. Ke ikantse Khumalo kwa Pego. Kereke ya Africa Gospel Church e simologile go nna teng mo lefatshe leno ka ngwaga wa 1951 e tswa kwa lefatshe la Zimbabwe ka morafe wa Bazezuru. Barapedi ba kereke e ba re fa e sa le tlhamiwa ke la ntlha ba etelwa ke Tautona yo mo setilong wa lefatshe la Botswana, mme ya re ba itekudisa Tautona Dr. Masisi ba kopa fa ba eletsa go fiwa lefatshe le legolwane go tlhabolola matshelo a banana. Nase ke se itumeletseng kuya kwenyu panapa ke go tla ha kuzoona kumanikidzika kweta nzvimbo yedu iri panapa o tlo bona gore re pitlagane yang raetso ka chikumbiro chedu kopo ya rona mashure memavhoti baba tinoda kudzosera pachigaro chenyu re batla gore morago ga tlhopho re go busetse mo setilong sa gago kana mapedza zvese president wangu ha o editsetse tsotlhe raetso Tautona mugotifungirawo nenzvimbo inoyi o ko re akanyetse ka lehelole basa redu tiro ya rona rakakura zvakanyanya e tonagela thata ndere kuti tine workshop panapa yekudzidzisa vana kuveza gone ga nkabe re na le workshop ye re rutang bana go betla gone nekukanda mabhava le go thula dibata ne vana baagisanyi vedu panapa re ruta botlhe le baagisanyi ba rona kubisa vana mo madrugs re ntsha bana mo ditaging. Tautona Masisi a re morafe wa Bazezuru fela jaaka merafe e mengwe mo Botswana o na le tshwanelo ya go rapela ba sosologile mo lefatshe leno. Puso e tla le sireletsa ka sotlhe se nang naso zvanzi utungamiri uyu uchakuchengetedzai nezvese zvainazvo mo tumelong ya lona pakutenda kwenyu gore le dumele le phuthologile mutende makasununguka ka goreng go mo molao motheong wa Botswana ke lebogela kagiso ya lona ndiri kutenda zvakanyanya magariro enyu le tlotlo puso ya lona zvese nekuremekedza kwamurita umambo le hwenyu tshalwa morago molao wa lona munotedza kumashure mutemo wenyu batho ba tsena kereke ba iragela jalo kana vanhu vachipinda chechi vanoita saizvozvo puso ya me ya leboga utungamiri wangu uri kutenda zvakanyanya ke lebogela gape maitlamo a lona go ipelega ndinotenda zvakanyanya kuzvibereka kwamunoita ke le supa ka ditiro le dikeletso ya ka le kopa gore le ne le sekwele sa diatla. Tautona o ne a tswelela ka go kopa maloko a kereke e go ikwadisetsa ditlhopho gore ba dire tshwanelo ya bone ya go tlhopha puso e ba e batlang. O na le tshwanelo ya go ikwadisetsa ditlhopho unefaniro yekunyoresera kuvota go kwadisetsa ditlhopho ke mang ke one pina gare ya puso ya batho ka batho. E re ka lefatshe leno le lebanwe ke komelelo ka ntlha ya luba. Tautona o ne a kopa ba kereke ya Africa Gospel Church go rapelela pula. Ke ikantse Khumalo, Botswana Television, Gaborone. Mokgatlo wa bomme ba Bakwena o ne o phuthile bomme ba motse wa Molepolole go abelana le bone maele konkuru le dikitso tsa go tlhabolola matshelo a bone e le bomme le gone go lemoga seabe sa bomme ba ba berekang ditiro tsa boetelepele gone koo mo ditlhabololong tsa motse le kgaolo ka kakaretso. Letsatsi le neng le rulagantswe ke ofisi ya mopalamente wa Molepole South re ka bo morwaeng.
le ketekilwe ka matlhatso ka setlhogo se se reng Tsogamme yo mo boeteledipeleng mme maikaelelo a lone e le go rotloetsa bomme go ipelafatsa ka seabe sa bone mo go ageng setšhaba sa lefatshe leno. Lizzy Class. Moletlo o no o phuthile bomme ba ka tshwara 500 go tswa mo kgaolong ya Molepolole South o ne o tsenwe ke baeteledipele ba bomme ba akaretsa dikgosi, baruti, bahumagadi, bommamoruti le ba bangwe. E re ka go temme ke pinagare ya setšhaba go solofela gore maele le dikitso tse ba di amoleng fa ba di dirise go thabolola le go bopaganya setšhaba sa lefatshe leno ka kakaretso. Nako e ke go tla gore re kopane go selontone go ate go tshwarisanya merwalo. Re abelane dikakanyo gore tota o kgona yang a ka re bilitse bomme maphila yana go tla gore kgothatsa gore sa ngaka le leruri motho wa mme o le o bone dilo di phatsima di nna jaaka di nna gone fo mo lapeng ke mme yo a banga yeme diane se se mmoletse ya re mosadi o ke o tsogang ka maphakela o wa kiba mme ke tlhwatlhwa mme ke le sego ka gore ene modimo o rile mme ka gale le mmogo le re meme la tele le a temole ga sengwe le ntsiane. Bomme ba ne ba rogana maele le dikitso go itepatepanya le dikgwetho tse ba kopana le tsone mo botshelong. Bomme ke batho ba ba tsamayang mo seretseng ba tshwere dilo tse di gakgamatsang, dilo tse di bokete di a re diragalela. Mme sehela sengwe sa lontone sa re motlhao wa heda. Bothata ba rona ke gore ga re itlhaloganye, ga re ikitse gore tswang teng, ga gona motho yo go dira, ga gona motho yo go popa, ga gona motho yo go hantshwanelo ya gore o nne mme modimo ke yana laotse. Mopalamento wa kgaolo Reka Bomore o kgothaditse bomme ba go itepatepanya le go rarabolola dikgwetho tse di lebaneng motse wa Molepolole. Ha le ntse yana ke rona ba eteledipele ba motse wa rona batho betso batho bangwe ba o teile maina ka mabaka a harologanyeng mme ke rona le bomme le ka fetolang seemose. Puso e ya ga Masisi eme bomme nokeng re le sampele na le Tauto na o tsang bomme tsia jaaka Tauto na Masisi le ikemele ka dinao bomme. Mo go tse dingwe re morengwe na go etha bomme go inakanya le mananeo a puso ka go farologana a tshwana thuo le tlotlo, temo le tlotlo le tšhema go thusa go thabolola matshelo a Batswana le gone go tsosolosa itsholelo ya lefatshe leno. Lizzy Class, BTV News, Molepolole. Banana ba lefatshe la Botswana ba rotloediwa go inakanya le mhama wa thuo ya dinotshi mmogo le ditswanotsing e le la ntlha lefatshe leno le simolodisitse dithuso tsa barui ba notshi tse di fitlhelwang mo lenaneong la thuo le tlotlo. Tona wa lephata la temothuo Re Fidelis Molao o buile se kwa ipelelong letsatsi la dinotshi kwa toropong ya Selophikwe. Mamusi Siska. Thuo ya dinotshi e simolola go anama le lefatshe leno segolobogolo mo bananeng go simolodisa dithuso tsa madi a kana ka 100,000 go abela barui ba dinotshi ke sesupo sa botlhokwa jwa mohama o dipoelo tse metswedi e le mmalwa go simolola ka tsina go tsena kwa ditswanotshing tse dingwe. Ntlha e nngwe ke gore letlhoko la tsina ya notshi lefatshe ka bophara le tsweletse ka go gola mme seo se neela barui ba notshi tsholofelo e tona mo mmarakeng. Tsina e tlhwatlhwa kgolo mme ga ena tiro e ntsi e kalo e leng gore motho o tlola a huditse mosagare otlhe a re o disitse dinotshi kgotsa o bapalela dinotshi ka di a ipapalela tsone di tlhoka ledula hela ga di ka nnang teng di sa kgotakgotiwe gone gore di tle di kgone go ipapalela di be di dira tsina ka ga di dira tiro ya tsone ya pollination. By engaging young people in beekeeping activities. Go rotloetsa le go ngwekela banana mo thuong ya dinotshi ke jaaka re godisa le go nna le baeteledipele ba tlhwatlhwa mo go tsa tikologo le go itse bomosola jwa itsholelo ka thuo ya dinotshi. Dinotshi di mosola thata go godisa dijalo mme bile di rotloetsa thobo e kwa godimo ya maemo a ntlha. Se se thusa mo go itireleng dijo tse di lekaneng le tse dingwe tsa temothuo.
The pollination is very important. It brings back go letlelela dinotshi go kopana le dithunya go botlhokwa fela thata ka go tsosa lefatshe barui le balemi le thulaganyo hela yotlhe ya tshireletso ya tikologo. Re ka kgona go busetsa serodumo sa BCL ka thuso ya dinotshi. If we introduce the bees, the pollination will take its place. It will do its thing. For those who don't know, Tuolotoro ina le ke package 15 mo di guidelining tsa Tuolotoro. Me bana ba ba leng hatsetse eno ke ba ba setseng bana le mang le bomme le batho ba ile gore ba tshela ka bogole le batho ba ile gore ba bang rabole go ba nna go diratseng ba itse jalo gore bona le package ya 100,000 yo ile gore ga o ntshele ha ile sepe mo teng me bilo khona gore o bona le dikoloni kana di box tse dintse re di bontsha ha di le tetsi. Go ya ka ba statistics Botswana lefatshe leno le tlhoka 62 metric tons wa tsina ya notshi ngwaga le ngwaga mme lefatshe lone le hitlelela hela 13% wa selo seo. Mamusi Siska, BTV News, Silibe Phikwe. Moanamisa mafoko wa lekgotla le le tsamaisang ditlhopho re o supile maroba a re Batswana ba tsibogetse ikwadiso ya tlaleletso ya bobedi ka tsela e nametsang. Ikwadiso e ya tlaleletso e simolotse kgwedi eno ya Motsheganong e le 20 mme e tla boela ka Labotlhano. Mo ikwadisong ya ntlha go ne go ikwadisitse batho ba feta 810,000 mme e le palo e kwa tlase ga selo se se neng se beilwe ke lekgotla la IEC mme ikwadiso ya bobedi yone e ne ya kwadisa batho ba le 74,550. Ramaroba a re go botlhokwa go lemoga fa go ikwadisetsa ditlhopho go le botlhokwa ka go letla ba ba ikwadisitseng go tlhopha mo ditlhophong tsa setšhaba le go tlhopha fa go na le patlomaikutlo. Go na le tse e le gore gongwe palamente e ka di diragela tse go te simple majority tse e le gore ba tlhoke gore ba tse teta ko Batswaneng go bo go nna tse e le gore gongwe ba tshwanela ke gore ba tse teta ko Batswaneng tsone tse tse le ke di-transactions ke tsone tse e le gore yaanong ga go ta mo go disekasekeng pele ga palamente e ka dumalana kana ya ganana le se e le gore gongwe se akanyeditswe ba tshwanela ke gore ba ye ko Batswaneng mme thulaganyo ya go tsaya megopolo ko Batswaneng e dira ka ditlhopho tsa referendum tsa patomaikutlo mme ga re ya mo ditlhopho tse dintse yalo tse dintse di tsamaisiwa ke lekgotla le tsamaisa ditlhopho re dirisa maina a ba e le gore ba ikwadiseditse ditlhopho hela ba e le gore ba kgona go thopa Company ya Botswana e tlamile go rotloetsa bana ba ba setsana go inaakanya le dithuto tsa boranyane boitseanape le dipalo gore ba kgone go iteisana borathana le ba basimane mo ditirong tseo. Se se builwe ke bagolwana ba company eo kwa phuthegong ya baithuti ya dithuto se ka dipuisano e neng e rulagantswe ke company eo kwa Orapa se ba itseng tebogo. Baithuti ba ba setsana ba le 150 go tswa dikolong tse dikgolwane tsa boteti ba tsene dithuto se ka dipuisano tse go ba tsibusa ka dithuto tse di akaretsang boranyane boitseanape le dipalo. Se se dirwa jaana ka maikaelelo a go rotloetsa bana ba ba setsana gore ba kgone go tsena mo ditirong tseo ka mo nakong eno go hithelwa borre ka bontsi. Re letse re itse gore bokamoso ba rona ba supagala gore le tla hitlhella go lo gongwe ka di-subject tse di amanang le dipalo ga mmogo le yone science kana maranyane mme ebile re itse gore re tsenya mo teng le tse e leng gore di ama yone technology hela jalo kana e se gore di beetswe bana ba e leng gore ke ba basimane le rona re le bana ba basetsana re kgona go tsena mo go tsone ditiro tseo. Jaanong sebaka se re se dirileng ga the opportunity that we have created here for you is that you need to experience the real life and connect to the engineering environment and feel it. Complex problem solving. Le tshwanetse go nna le dikitso tsa go rarabolola dikgwetlho le go dirisana le setšhaba se le direlang mo go sone. Of the world around. Baithuti ba abelwa maele ke bomme ba ba setseng ba tsweletse mo ditirong tseo. It's not your mother, it's not your father, it's not anybody, it's not the system. It's you who have to work hard. Boikarabelo bo mo go lona go hithelela tebelopele ya botshelo jwa gago gape le sekala le tadiemo tsa botshelo go ama bokamoso jwa lona.
To dictate where your end state should be. Never. Ke bo mang ba ba ka kgonang ke be ke tsholetsa le bogo ke re ke le mme ke ka kgona ka nnete ka tsena ka kgona ya ka gompieno ke le ha gare ga di-engineer ke operate tarakaya. Mogolwane wa thuto o lebogela thulaganyo e dirilweng ke khamphani ya Debswana. So it's something that we cherish a lot in the education sector. So Re galaletsa thulaganyo e ka jalo re leboga Debswana go tsibusa baithuti ba dikolo tse di mo kgaolong ya boteti ka go baga sebaka sa go ithuta ka ditiro tsa STEM. Come and make our students to have a feel of what the STEM world looks like. Thulaganyo e dirwa ngwaga le ngwaga ka tshwaragano ya khamphani ya Debswana, DBS Group le mokgatlo wa Women in Engineering. Sebatseng Tebogo, Botswana Television, o rapa. Diwetse motho etso ga go galo tsa se khadi la tele gante jana nako e roba bobedi a re go tsameka. tla ke go leboge re nako jaanong ke a tsa metshameko nna ke bitswa hela gote city ke ga kwa tsone tsa re setlhopha sa borre sa setšhaba sa golf se se bopilweng ka batshameki ba le bane e bong Diane Lucas ke sentseng Dube lebogang dikgang le Lerako Molefe se emeletse go leba kwa Lusaka Zambia se kwa se yang go phadisana mo kgaisanong ya Region 5 e simololang ka la boraro tlamela monthusi wa bega. Moeteledipele wa batshameki ke sentseng Dube a re dumela fa setlhopha sa gagwe se itlhokoletse dikgaisano tseo ka sentse se phadisanya kwa dikgaisanong ka go farologana. Re tshameke tournament tse le gore ne re gauge ka tsona re batla go bona gore bostrongo ja rena bokae. So because Lerako Molefe le engineer ko America, the three of us lemogang le Diane Lucas re ne re tshameka tournament tse di local since for the past 6 months starting last year ka October. Me I think the performance are we always won the top 3 of the tournament. It's otherwise Mongar na winner can nakana winner ke Diane Lucas. Lemokang always been there as a runners up at a challenge. Lerako Molefe yo a tla bang a phadisanya la ntlha mo setlhopheng se segolwane o supile fa ya go dirisa kgaisano eo go godisa maitemogelo a gagwe. And one thing about me is that I never stop. I try my best to never stop learning. I was told once that in life you're always a learner and it never stops. And I would like to keep it that way. Gain as much experience as possible. It's my first time in the senior team. Kgaisano eo e tla nthusa gore ke oketse maitemogelo a me mo motshamekong wa golf ka ebile ke tsamaya le batshameki ba ba nang le maitemogelo le botsipa jo bo go godimo mo motshamekong o. In the tournament, there's going to be a time where we partner with one of our teammates. So that'll be a great opportunity. Even in the last few weeks, I've gotten to gain a lot of experience from them, see how they play golf, see what their mindset is on the golf course. So I think that's what I'm going there to do, gain as much experience as possible, and then we can move on from there. Setlhopha seo sa setšhaba se ya go iteisana borathana le mafatshe a Angola, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Zimbabwe, Zambia le Afrika Borwa ka la boraro go fitlha ka la botlhano mme se solofetse go boela mono gae ka matlhatso. Tlamelo Montshusi, BTV Sport, Gaborone. Ditlhopha tsa mabelo tsa Madinare le Maumbi di ne di rena kwa lebelong la ntlha la Okavango Road Race le le neng le tshegeditswe kwa borogong jwa Okavango River kwa Mohembo ka mafelo a beke. Lebelo le ne la bona mawelana a go ratumelo e bon lesedi le lesedinyana ba fenya mabelo a 15 kilometers le 10 kilometers a bomme ka tatelano eo mo letlhakoreng la borre lebelo la 15 kilometers le fentswe ke Lopang o ntse fa la 10 kilometers lone le phamotswe ke Uthusitse moraka oke botlhe ba ba tswang kwa setlhopheng sa Madinare Athletics. Mpho Aaron wa bega. Kgaisano ya Okavango Road Race ya boile ya nthale khotla la bopelo thomogi la o tsa ba ba megile mo khotlhang ya diphologolo le batho la Okavango Human Wildlife Foundation. Fela dipalo tsa batabogi ya bo isitse dinametsa mo mabelong a 15 kilometers le 10 kilometers. Fa isi mo gola ituso bodutu la 5 kilometers le lone le boneng dipalo tse dintsi. Mawelana a go ratumelo go tsomolopa bojang le sedi le sedinyana
fa ba tsaya ketapele fela di tloga ba tsamaya bothe go fitlhela ba tla ba kgaogana fa lesedinyana ana ya go digela le go fenya la 10 kilometers. Lesedi a tsweledisa 5 kilometers yo setseng a ntse a eteletse pele mme a kgona go fenya lebelo leo la 15 kilometers mo nakong ya 1 hour 7 minutes go ikgapela 10,000 pula. Ke bone ke tswa mo resting tota ya 42 kilometers o ne ke motaba go BTC. Ditsela tse ne re di dirisa for marathon o ne wa gompieno di nne di siame fela le metsi re kgonne go rano mo tseleng ga ona special gore ra se mo regela tota le ngwe go tlang re sola gore re ntse re attend yone race e competition ne ke shobetse gore ke dikela competition ya la ile tight ya no ka le sola modimo batho ba ba ke beng ba mphile competition ke fitlhetse ba seo mo racing ya kwana ga ke sure ba khanetswe ke gore kgakala kana ba khanetswe ke mo lethakoreng la borre le lone le ne le sena phadisano e kalo go tswa mo ditlhopheng tsa monogae. Batabogi ba Madinare Athletics Club ba tsaya ketapele ba mekameka le motabogi go tswa Kenya Lazarus Stow. Lopang Ontsi wa Madinare a kgona go fenya 15 kilometers mo nakong ya 48 minutes 14.39 seconds a sala morago ke Lazarus Stow wa Kenya. Mo lethakoreng la 10 kilometers o thusitse Mokaraoke wa Madinare le ene a fenya mo nakong ya 32 minutes 42.73 seconds a sala morago ke mogabone Ronald Molapisi ka 34 minutes 14.27 seconds mme ba ikgapela jalo 8,000 pula le 6,000 pula ka tatalano eo. I was ready for the race and I'm happy about the competition because ne ke na le monna o na tswa Kenya nampa pressure mo racing. Yeah, and ke itumeletse race ke itumeletse la thata because the prize money tsa teng di go godimo di atamantsi number 1 e tsa 10,000 madi atamantsi mo lebelo le nne ke le tapala 10 kilometers tota ne go sena pressure batho ne ba mpha pressure ne ba seo wa ka mpha motivation gore ke tsamaya so that's why ke kgona go tabogana botsa dikotas e le gore ne nka se ke itaboga tota gore go dise jalo gore jaaka re na le bojanala kana diphologolo tse di re nela bojanala ga ke re betso di-sports tse re di dirang tse ra di tshwaraganya yalo e nna mo re ka go bitsa re ke sports and tourism mme re le ka gore re romele molaetsa o e leng gore e taraka ba bothe ka moso ba thaloganye ka go dira se re se dirang gompieno. Kgaisano e ya Okavango Road Race e solofetseng go tshegetswa ngwaga le ngwaga e ne gape na le thakoro la dithutu mme ba seka ba na le phadisano e kalo ka ba ne ba sa taka dipalo. Mpho Aaron, BTV Sport, Mohembo. Me fa re garela dikgang tse mokatisi wa setlhopha sa setšhaba sa bomme sa cricket Stanley Timoni a re o dumela gore ba ya go dira bontle kwa kgaisanong ya Kibuka T20 ka jana ba ne le dipaakanyo e maleba. Timoni a re ba tseneletse dikgaisano di le mmalwa di akaretsa e sa tswang go wela ya Kalahari T20. Kgaisano eo ya Kibuka T20 e rulaganyeditswe go simolola kgwedi eno e le 30 go tsena e tlang e fera bobedi kwa Kigali, Rwanda. Le diapologo o a bega kgaisano e ya Kibuka T20 e sa le simolisiwa ka ngwaga wa 2014 mme tla bo e tsena mo ngwageng wa bolesome e ntse e tshegetswa ka maikaelelo a go gopola botlhe ba ba latlhegetsweng ke botshelo mo kgatampolong ya batho kwa Rwanda ka 1994. Mokatisi wa setlhopha sa monagae Stanley Timoni a re ba malalaotswe go ka phadisana ka jana ba nnile le ikatiso e maleba ebile monongwaga ba akaritse batshameki ba ba botlana mo setlhopheng seo. Preparations went on very well. We were in camp for 2 weeks and we did lots of things. We did lots of center wicket practice, we did nets, we did mental toughness. Re nnile le ipaakanyo e siameng re tsene mo kampeng sebaka sa dibeke tse 2 ko re ne re ipaakanya mo dilong di le mmalwa jaaka re tsa go bereka jaaka setlhopha gore fa re tsena go kgaisanong e go bo go le bonolo. Re akareditse batshameki ba botlana e le tsela nngwe ya go ba thusa go ipaakanyetsa kgaisano ya ICC World Cup ka kgwedi ya Phatwe. Prepare for the ICC World Cup qualifiers in August, so we want them to go and get an experience so that when they go back again in August, it won't be new and they will have that experience. Bangwe ba batshameki ba ba yang go tsaya karolo mo kgaisanong eo ba tlhalositse gore e relentswa go sa ye go nna bonolo ka jana ba go lebagana le ditlhopha tse di mo maemong a fa godimo ga bone ba ya go lwa ka gotlhe go bona gore ba fetsa mo maemong a itumedisang. Setlhopha seo se feditse mo maemong a bobedi ngwaga o fetile fa morago ga Rwanda.
This year we've had good preparations. You know that we just finished the Kalahari, that we finished second, and now we are... Ngwaga o re nnile dikgaisano tse dintsi tse e leng gore re ne re di dirisa go ipaakanyetsa kgaisano e di akaretsa e sa tswang go wela ya Kalahari T20 ko re feditse mo maemong a bobedi. Re ya ko kgaisanong e tseneletsweng ke mafatshe a farabedi a ga godimo ga rona, mme ka jalo ga gona go nna bonolo. Mo kgaisanong e fetileng re feditse mo maemong a bobedi go tswa mo mafatsheng a le mane. Mme re ne ra kgona go baakanya diphoso tsa rona ebile ke dumela gore re tla tla ka maduo a itumedisang. So we hope that when we get there we can execute all the things that we didn't do right. Previous tournaments we were runners up, reserve position 2, and we are looking forward to go and win couples of games. Salary time for many games, yeah, apart from Zimbabwe ke yone team e leng gore ntse re sa tshameke le one bontsi ba nako but se dingwe tse re ntse re tshameka le tsone. Kgaisano eo ya monongwaga e tla bo e phadisanelwa ke mafatshe a farabedi e leng batshaka kgaisano Rwanda, Botswana, Kenya, Cameroon, Malawi, Nigeria, Uganda le Zimbabwe, mme e solofetse go simolola kgwedi eno e le 30 go tsena e tlang e farabedi. Magarejana monogae ba tla thulana le setlhopha sa Uganda mo motshamekong wa bona wa ntlha wa kgaisano. Lydia Poloko, BTV Sport, Gaborone. Le diapoloko re tlisa go bokhutlong jwa dikgang tsa rona tsa metshameko tsa nako ya bosupa mo mosong. Seemo sa bosa jaanong se a latela. ta phakela go thibile mafelo mangwe a go borwa jwa kgalo ya legare mme mo tsamong ya letsatsi gone maro a ta thiba ka bonthabongwe mafelong ka bontsi a lefatshe leno mo mosong go taetswa go letsididi go dikgaolong tsa kgalagadi borwa bora go tlhaba kgatleng kwene legare le bokone bothaba ka sengwe sa bobedi go eng go go bosupa mme go gantsi ngabe le tšhobe gone go taetswa go letsiditsana ka sengwe sa borwa babedi go eng go go lesome le boraro mo tshokologong go taetswa go letsiditsana go dikgaolong tsa kgalagadi borwa bora go tlhaba kgatleng kwene bora jwa kgalagare le bokone bothaba ka sengwe sa masome a mabedi le boraro go eng go go masome a mabedi le botlhano ga go gantsi ngabe tšhobe le bokone jegala gare gone go taetswa go le bothito tša masome a mabedi le borataro go eng go go masome a mabedi le boroba bongwe mme fa re belela ka tsatsi le ya boraro tsatsi la bone mafelo ka bontsi ya dikgaolo tsa borwa bora go tlhaba kgatleng le kwene go tapoga go letseditsana mo tshokologong go gantsi le kgalagadi le gone go tapoga go letseditsana mo tshokologong ka tsatsi le la boraro mme ke tsatsi la bone gone go taeketsa go le bothito mo tshokologong dikgaolo tsa tšhobe leng gabe tsone go taponela ba tsamaro ka tsatsi la boraro ga ka tsatsi la bone gone go tapoga mme go le bothito mo tshokologong dikgaolo tsa legare le bokone bothaba le tsone go tapoga ka tsatsi la boraro tsatsi la bone go letseditsana mo tshokologong mo mafelong ka bontsi. We are here commemorating World Hypertension Day and also World No Tobacco Day. World Hypertension Day this year was on the 17th of May. World No Tobacco Day is on the 31st